пас от страна на Кайсара. Абао със самочувствие започна сега, обаче много елементарно сгреши. Добре, че имаше подсигуряване от страна на Кайсара. Възможност обаче за домакините. Ново центриране в крайна сметка. Дяков отиде на стената. За топката Христо Златински, то умее да изпълнява добре преки свободни удари и стрел. Топката тупна коварно пред вратаря и това е гол! Гол за Лудогорец в 65-та минута. Колко сладка е тази минута, когато Теро Мантула попада в прегръдки и докара топката в неговата мрежа. Вижте още веднъж радост за Лудогорец, много неубедителен Путноцки и Теро Мантула просто чукна топката под неговия плонж. Mäntylä, joka nuorena poikana lähti Englantiin. Portsmouth Akatemiassa Mäntylä ottaa hienosti pallon pois Ojamaalta, jolla niin ikään Englannin tausta Englannin sarjassa Darbyn Akatemiassa valittiin meidän Darbyn Akatemian miehistön vuoden pelaajaksikin. Samoin Saksa ja Hollanti ovat tulleet hänelle tutuksi kakkossarjatasolla. Paajanen päättää kokeilla ja siitä on tulla paha tilanne ja tuleekin pallo paremmin peliin mukaan. Ropsillahan oli se hyvä Ojamaan paikka, sen Vaane selvitti hienosti jalallaan. Nyt Saarinen hakee juuri Ojamaata, josta äsken oli puhetta. Ojamaa! Mäntölä, hyvä katko, jalka osuu